Hey!
le muntu wayegida ingoma kudala ngifice lapha ngafika ngo71 ugqoka kahle ngase ngifica ke insizwa zikhona ingoma yaqalwa yimi kule minyaka kodwa ngayiqala sengisegoli ngifika umfowethu egida kunomngomane egida ushamele ngaphuma mina ngagida kabasophisweni ngaphuma lapha ngagida nabafowethu basengolotho okhaba hayi ngoba kunzima ukuthi mina angiphatheki ngiyahluleka ukuphatha ngomunye umuntu isikhathi eside ngakhanda iqembu kaNofulathela wadlakude ngaphuma nakuFulathela ngonyaka hayi ngabona angimele ngabiza umngisi ngabiza uGqomane ngathi hey ngikwazi ukuphatha nginsizwa mina ngiyakwazi ukuhlabelela hayi ngayikhanda lento yavutwa sadla izizwe ngomunye unyaka nje ngake ngawina imbuzi khona eGoli la ngoba ngiphatheki mina kahle angifuni ukuphathwa ngiyindoda sayigida ingoma ngayiwina imbuzi kwasuka impi ngithe ngisayigida ingoma ngingumshayi wentombi ngoba ngisuke ngiyibonga nje ngithi umgazi ashiye umthofole zigidi ngisenzela kakhala entandane ezimakhothoni esibamba kamanje yasela emandleni ukhokole ingoma zawugide mfalivale kanjani isonge nenkomo zaphuma zadla ukubhidla mina umnzane uyadela mama wawukhona siqaqe zivuka ngiyofa ngedwa insizwa umnazi weyintombi umuntu akusho uyakhe ngoba naye ngiza kuyithatha khona shego ishawa dlamini yangidlula-ke ingoma mashego ngoba ngaze ngihlulwe mina intombi leqabulambeleko ngangalithathi mina abalazi-ke iqabulambeleko thema ngishona intombi yakwasithole lela enhlohlela yathi uma ngihlula ngathi ngona ngiyesontweni ngabothi ngani ngiyesontweni ngihlulwa intombi ngayesontweni ingoma yaphela kukhona ingoma lapha kwakuthiwa ngama-VIP esasiyigida nomngisi ngoba sebengabanomzane ngabagidi bengoma kodwa sebaba ngabanomzane kwaba kuhleke ngoba bagudluka bagano manje ngibona ukuthi indawo yakithi iyashabalala ngengoma ngathi akubekhona bebhola angigrume laba abantu abancane abanganakiwe yibo-ke laba ngithi namhlanje uma sihamba siye ezulwini sithi ingane zethu sayifundisana sithi kazizwa kodwa kuke siyifundisa khona uma kuyongena emsindweni ngisho umakoti wami mina ngiyohlalaza ubusuku bonke ngithi hlabelelani sina actor ingakho-ke mashenge ngitshena nonke sinikeni isapoti lezingane ngijabulile-ke ngoba iphasile ngathi abapractice bafunde baphase baphasile-ke bonke labantwana ngephathi yabo-ke ngizobenzela yona ngibonga-ke ingane yomfowethu ugezana ugene ngamcela-ke ukuthi akake shuthe le video bayibona ukuthi babhimbaphi labantwana abapheleli njengoba bengaka bazochasa-ke kumasipala nawe mama faka u-100 ungasayithethisa ingane zibuyisa iy'nkomo bese zihamba ziyogide practice zenze lento eniyibonayo ngahlukana nemali ngikhanda umjezi ukuthi sigqoke kahle niyibone niyibonele-ke namhlanje uma ubafuna emcimbini call me nansi nami bezokujabulisa-ke bese ngithi mina ngoba ijezi liyawasho umkhandi walento umfokazulu ummeli nomfana wasenyamanyandini ngathi nangamagoso mina ngiyimele nje ngayibeka njengoba ngithe ukuthi ngathi abafana niyagidani ngamagoso nina bazonibona abantu sebeqashiwe-ke kumasipala uzomthulela-ke wena baba omdala ngwakwethu akunandaba siyabonga-ke kumfowethu esibengezelela udeni asishuthe mina ngimele nje ukukhulumela ukuthi iy'ngane ziyaqhubeka futhi zizofunda ungathi igida ingoma ngeke iphase ziphasa kakhulu ngoba zikiyeke konke ibhola othi uyalikhanda vele ngithatha umfana ngimfake engomeni ngithi buyala wena enze lento siyabonga-ke amashenge ilokho nina bakamlambo kwenyathi ngibonga nonke abanomzana bakithi ayishayihlobo